Podcast 2. Bahasa Bali Wiki Podcast. Pendang satu ya prawira inggih sane mangkin kaceritayang wenten anak Yowane dados prawireng jagat saking Bali raris dumadi ipun embas ring Bali dur dados prawira Bali. Ayu manik mas Nenten jelian wastanipun Loh Ayu Manik Mas anak bajang istri saking Bali. Kemasan ikan Ipun tresna pisan ring palemahan utamanyane ring sarwa entik-entikan. mangga jaga Bali Pengabdin ipun wantah asiki mangde jagat Baline setade landuh lan lestari. Wesesan jaga Ipun ngamolihang kawisesan saking jagat Baline sedarasna ring duaning ipun sedade mapi tresna kapining pertiwi sedade midab-dabin kerajagan Palemahan Baline.
Semeton Basa Bali Wiki wau sampun kepirengang sareng sami guguritan Luh Ayu Manikmas. Mangkin sampun wonten 6 buku indek keprawiran Luh Ayu Manikmas pinaka prawireng Yohanes Tribali. Ipun mesatya pacang raksa kelestarian miwah kerajegan Palemahan Baline. Sane mangkin buku sane kaping 5 tur kaping 6 sampun kawatar tur keresmian oleh Gubernur Bali. Idadana minat meled uning indek memargin satwa Luh Ayu Manikmas ring buku kaping 5 tur kaping 6 puniki. Buku kaping 5 puniki sampun kadol ring toko-toko buku luwihipun toko buku Ganesha. Taler wonten versi digital pun ring amazon.com nggih. Buku niki kasurat ring 3 basa hingga punika basa Bali, Indonesia, miwah Inggris. Buku Luh Ayu Manikmas puniki sampun akeh kanggen bahan ajar basa Bali lan Inggris ring sekolah-sekolah miwah kampus. Yening semeton pacang mikayonin buku puniki raresan kontak mantan admin Luh Ayu Manikmas ring Instagram, Twitter utawi Facebook. Khusus niki ring Twitter, semeton dados follow utawi tweet #BeTheHero.